Umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe, reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu nkuru za buri munsi tuba twagiye tugutegura ndetse tugenda tunakugeza. Uyu munsi ni ku itariki ya 20 Mutarama umwaka wa 2020. Muhawe ikaze abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru mbanagiye nkutegura. Jya munsi iyo video yawe hepfo gatoya rero ku ruhande rw'iburyo hari ahantu handitse ijambo subscribe ndetse hirya yaho hari akantu kakazogera ukirikaho kugira ngo ujye uba mbere mu kuba wabona amakuru yacu 5 kuri 5 mu gihe tuba tumaze gutunganya inkuru ndetse no kuzitegura. Tujye kurebera hamwe igitero cy'amateka rero cyabaye ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru rero itangira bavuga ko ngo hari bimwe mu bintu byahindutse ku isi nyuma ibikorwa bya gisirikare byagiye bikorwa mu ibanga rikomeye. Ibi bitero bikaba byaragiye cyangwa se byaragiye bihindura byinshi ku kudashoboka kw'ibintu byagaragaye byose rero bigendeye ku buhanga buhambaye bwa gisirikare byakoreshejwe byuzuzanya rero n'ibikoresho bya gisirikare bitari ku rwego ruciriritse. Hanyuma rero intsinzi yahindura uruhande nubwo rero bamwe bahasiga ubuzima. Muri ibi bitero turagaruka ku cyagabwe mu mujyi wa Kampala hagamijwe kubohoza imfungwa zari zashimuswe n'ibyihebe. Ni igitero cyiswe Operation Thunderbolt, aribyo rero bivuze igitero cy'inkuba. Hashize imyaka irenga 44 ingabo za Israel Defense Force zigabye iki gitero kuri cyangwa se kuri ubu ngubu rero kigifatwa nk'amateka mu bya gisirikare. Bijya gutangira rero byatangiye bite ku bijyanye n'iki gitero ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 27 Kamena umwaka wa 1976 i Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Indege ya Air France yo mu bwoko bwa Airbus A300 B423 yahagurutse muri uwo mujyi yerekeza i Entebbe mu Bugiriki, aho yagombaga gufata abandi bagenzi 58. Ubwo rero ndetse iyo ndege ikanakomeza. Iyo ndege rero guherekezaga i Paris mu Bufaransa mu bagenzi 248 bari bayirimo 94 bari abanya Israel. Mu bagenzi rero binjiriye i Entebbe harimo ibyihebe bigera kuri 42 byo mu mutwe witaga wa rubanda uharanira kubohora Palestine, ariko rero warwaniraga hanze y'igihugu. Ibindi byihebe bibiri byari abadage harimo uwitwa Wilfred Boss ndetse na Brigitte Coleman bo mu mutwe w'iterabwoba wa German Revolutionary Series nk'uko bigaragara mu nkuru ya Hamilton Fiona yo kwa 27 Gashyantare mu mwaka wa 2008. Urwo rugendo rwaje kuzamo agatotsi ndetse ibintu bihindura isura, ubwoba bwinshi butaha abagenzi ubwo ibyo byihebe bigera kuri 4 byari muri iyo ndege byayiyobyaga aho kugana i Paris nk'uko byari biteganyijwe. Hanyuma rero biganisha i Benghazi muri Libya. Icyo gihe yari yobowe na Muammar Gaddafi. Iyo ndege yahamaze amasaha agera kuri 7 ndetse iza no kongerwamo amavuta kuko yari yamaze amasaha atari make mu kirere bitari biteganyijwe. Aho rero i Benghazi ibyo byihebe byari kuyu munya Israel wavukiye mu Bwongereza witwaga Patricia Martelly. Byatekerezaga ko rero ashobora kugira ikibazo bitewe no gutwita. Saa 9:15 z'amanywa ku munsi wakurikiyeho iriya ndege yahagurutse i Benghazi yerekeza Entebbe muri Uganda, aho rero basanze Idi Amin Dada wari perezida w'igihugu cya Uganda muri icyo gihe. Yabategeranyije rero ubuguzu bitewe n'ukuntu yaratewe ishema n'igikorwa bari bakoze. Mu nkuru ya BBC yo kuwa 4 Nyakanga umwaka wa 1976 ivuga ko iyi ndege igisesekara ku kibuga cy'indege abayiyoboje rero 4 biyunze n'abandi rero 4 bari mu ngabo za perezida Idi Amin Dada bahita bakusanyiriza abafashwe bugwate bose mu nyubako yo ku kibuga cy'indege cya Entebbe itarakoreshwaga. Hanyuma rero batandukanya abayahudi bakomboka muri Israel nabo mu bindi bihugu babashyira mu byumba binyuranye. Ibi byihebe bikigera muri Uganda byahise bisaba ko byahabwa miliyoni 5 z'amadolari kugira ngo birekure indege, ndetse byongeraho ko Israel igomba kurekura imfungwa 53 z'abanyapalestine zarimo rero n'ingabo 40 zari zifungiye muri Israel ndetse n'abandi bantu 13 bari bafungiye mu bindi bihugu. Bakaba rero barahirira ko nibidakorwa rero bazatangira kwica abo bafashe bugwate ku itariki ya 1 Nyakanga mwaka wa 1976. Mu minsi 2 yakurikiyeho abafashwe bugwate 148 batari abanya-Israel bararekuye bakomeza kwerekeza i Paris, naho 94 abanya-Israel n'abandi 12 bo mu itsinda ry'abakozi ba Air France bagumyaho ndetse bababwirwa ko bazicwa bidatinze mu gihe ibyifuzo byabo bitubahirijwe. Ku itariki ya 1 Nyakanga guverinoma ya Israel yahise itangaza ko yemeye
bemeye kugirana imishyikirano n'ibyo byihebe bakagirana ibiganiro. Gusa rero ntibyabibuza kwemeza ko ku itariki ya 4 Nyakanga bizica abantu 106 bari rero ndetse mu bari bafashwe mu bantu 106 byari byigaruriye. Idi Amin Dada rero yashyigikiye iki cyemezo kuko yashoboraga kugira urugendo rw'akazi i Port Louis muri Mauritius mu muhango wo guhererekanya ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'uwo bita rero Suga Lamogalani rero warugiye kumusimbura kuri uwo mwanya. Amin yifuzaga ko ndetse yanifuzaga ko kwica izo mbohero byaba hibereye. Icyumweru mbere y'igitero Israeli ikaba yaragerageje uburyo bw'ibiganiro kugira ngo harekurwe abafashwe bugwate. Rero n'andi makuru avuga ko guverinoma ya Israeli yateguraga kurekura imfungwa z'abanyapalestina mu gihe rero bari gusanga inzira yo gukoresha ingufu za gisirikare itari gukunda. Umusirikare mukuru wo mu ngabo za Israeli witwa Baruch Bulika Balelev rero waruziranye bya hafi na Idi Amin Dada akaba yarasabwe na guverinoma yo kumuvugisha yamuhendahenda rero kugira ngo abafashe ndetse n'abafashwe bugwate bafungurwe. Yagerageze rero kumuhamagara kuri telefone inshuro nyinshi ariko biba iby'ubusa kuko byasaga no gucurangira abahetsi. Byageze naho guverinoma ya Israeli yegera Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abayobozi bazo kuvugana na perezida wa Misiri w'icyo gihe witwaga rero Anwar Sadat zikamusaba ko yakwinginga Idi Amin Dada akarekura abafashwe bugwate. Nabyo rero ntibyagira icyo bitanga. Impapuro zagaragajwe kuri iki gitero zerekana ko guverinoma ya Misiri yagerageje kuganira na guverinoma ya Uganda ndetse n'umuyobozi wa Palestina w'icyo gihe witwaga Yasser Arafat waje no kohereza intumwa ye muri Uganda, ariko rero birabyihebe yanga kubonana nawe. Urwego rwa Israeli rushinzwe ubutasi Mossad ruri rero muzikora akazi gakomeye ku isonga ku isi kandi kuva mu myaka yo hambere ubwo ibiganiro byasaga n'ibinaniranye. Rero hakurikiyeho imyiteguro yo gukoresha ingufu za gisirikare ariko hanirindwa ko hameneka amaraso. Mossad yatanze amakuru agaragaza neza aho abafashwe bugwate bari baherereye, umubare w'abayobeje indege ndetse n'amakuru yibanze ku ngabo za Uganda zari zihafatanyije nabo. Ingabo za Israel rero zanifashishije amakuru yatanzwe n'uwitwa Soleh Bonner. Ikigo rero cy'ubutasi cyari cyarubatswe ndetse rero cyarubatse inyubako yari ifungiyemo abafashwe hagamije gusobanurirwa neza imiterere y'ikibuga cy'indege cya Entebbe mbere yo kuhagaba igitero. Ibiganiro rero byananiranye hanyuma haza kwitabazwa ingufu za gisirikare. Ingabo za Israel zigera ku 100 zari ziyobowe na Leta Colonel Jonathan Netanyahu. Ubwo rero akaba aruvugana na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu zasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta i Nairobi muri Kenya ziturutse mu birometero 4,000 zitwarwe cyangwa se rero zitwawe n'indege ebyiri nini zo mu bwoko bwa Boeing zarimo n'ibikoresho, imiti ndetse n'ibindi. Ku itariki ya 3 Nyakanga ahagana saa 5 z'ijoro ingabo za Israel zageze ku kibuga cya Entebbe ziyoberanyije kuko imodoka y'umukara ya Mercedes Benz yaje igaragiye. Rero izindi muri zo barimo yasaga neza niyatwaraga Idi Amin Dada kimwe n'izindi barimo za Land Rover zasaga neza nizakundaga kumuherekeza. Abanya-Israel rero bizeraga ko kuzigendamo byagombaga gutuma baca ku burinzi bw'abasirikare ba Uganda ntawe rero uhagaritswe. Niko rero babigenje batwarwa mu modoka bisa neza nk'uko byagendaga kuri Idi Amin Dada. Mu kwegera rero inyubako zo ku kibuga cy'indege kw'abasirikare ndetse n'abasirikare ba Israeli, abarinzi bagera kuri 2 bo mu ngabo za Uganda bagize rero amakenga nyuma yo kubona ko izo modoka zari zigaragiwe na Mercedes Benz y'umukara, kandi muri iyo minsi Idi Amin Dada yaraguze Mercedes Benz y'umweru bituma bazihagarika. Abo komando bahise barasaba barinzi bakoresheje imbunda nto zidasakuza, ariko rero ntibabica. Icyakora umwe mu bakomando ba Israeli wari muri Land Rover zari inyuma ye yaje rero kubica akoresheje imbunda, yatumye ibyihebe byikanga ko hari igitero kigabwe kandi kije cyegera inyubako yarimo abo bari bafashe bugwate. Abanya-Israeli bavuye mu modoka bafungura berekeza muri iyo nyubako. Abafashwe bugwate bari mu cyumba kinini cy'inyubako yo ku kibuga cy'indege batangira kwiruka abahunga. Abakomando ba Israeli bahise banavugira cyane mu ndangururamajwi bagira bati rero muryame hasi turi abasirikare ba Israeli. Hanyuma rero bakabivuga mu Cyongereza no mu Kiyahudi. Umusore w'imyaka 19 w'umufaransa
wari impunzi muri Israel witwa Jacques Maimoni yabaye rero nk'uhaguruka ahita yicwa ubwo umusirikare wa Israel witwa Mukibetseli ndetse na mugenzi we bamwitiranyaga cyangwa se n'uwayobeje indege, hanyuma rero akabihisha mu kimwe n'undi witwa Borochevich umurusiya w'umuyahudi wishwe n'urufaya rw'amasasu mu gihe Pascal Cohen w'imyaka 52 nawe wari mu bagizwe ingwate yakomerekejwe n'isasu ryabo rero, ndetse akaba ari isasu ryabo bakomando. Umwe rero mu bari bafashwe witwa Ilan Hatuvu avuga ko Wilford Boze ari we wenyine mu bashimuse indege ubafashije kwinjira mu cyumba cyabagamo abafashwe bugwate, ariko nawe agahita yicwa muri uwo mwanya ubwo amasasu yarimo avuze ubuhuha ingabo za Israel zavugaga mu gihe burayo zibaza aho ibindi byihebe byari. Hanyuma rero basanga byifungiraniye mu cyumba kinini, abakomando ba Israel bajugunyamo grenade, nyuma binjiramo barasa ibyihebe bitatu, byari rero bisigaye igitero kirangira gutyo. Abakomando ba Israel bakaba rero barahise batwika indege z'intambara za Uganda zari ziparitse ku kibuga cy'indege cya Entebbe, birinda rero ko zabakurikira. Bwayo rero akaba ari amwe mu mateka akomeye cyane, akaba ari amateka kandi y'igitero cyagabwe hariya mu gihugu cya Uganda. Nyuma rero iki gitero abanya-Israeli basubiye mu ndege zabo batangira kuzuriza abari bafashwe bugwate, ariko abasirikare ba Uganda bakomeza kubamishaho amasasu ndabo rero bakabasubiza bakoresheje intwaro zabo zo mu bwoko bwa AK-47, hakomerekeramo abasirikare benshi mu ngabo za Uganda. Igitero cyose cyamaze iminota 90 kubohora abantu, byatwaye iminota 30 gusa, ibyihebe byose byarishwe ndetse n'abasirikare ba Uganda bari hagati ya 33 ndetse na 45 baricwa. Hanatwitswe kandi indege za gisirikare za Uganda z'intambara zo mu bwoko bwa MiG-17 ndetse na MiG-21 zigera kuri 11. Abari bafashwe rero bugwate bagera ku 102 basubijwe muri Israel banyuze i Nairobi muri Kenya. N'umunsi w'ibyishimo ndetse n'amateka kuri Israel. Ngira ngo rero ntabyera ngo de operation Entebbe mu mvugo ya gisirikare izwi nka operation Thunderbolt cyangwa se icyitwa Thunderbolt, akaba rero rimwe na rimwe yitirirwa Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu. Operation Jonathan yarahuguye rero cyangwa se akaba yarahaguye inyuma yo kuraswa n'ukoresha mudahusha w'umunya-Uganda abakomando bagera kuri 5 ba Israel, kandi bakaba barahakomerekeye harimo Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu wariyoboye operation Thunderbolt. Reka mbashimira mugire umunsi mwiza, munagire ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka, mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera rero, hanyuma mukomeze kugenda mubona inkuru zacu 5 kuri 5. Bye bye.